پروژه چاكسازیێ بهێزكرنا پرگالا باشوورێ کوردستانیان لێدانا بنگه ها گندل و بازرگانێن مافێن گل. حکوومه هەرێما باشوورێ کوردستانê li sala رابووری پرۆژه ریفۆرمێ ئانكو پروژه چاكسازیێ پەجirand. Ev dixwaze du ئارمانجان ji vê projeyê bi dest bixe ya yekêm bihêzkirina pergala hikûmetê bi awayekî ku dadperwerî bingê havê be ya dudiyan îlankirina cengê li dijî gendil û ticarên mafên gel. Bi tevahî ev demek dirêja civaka başûrê Kurdistanê li benda pêngavekê bi vî awayîne. Li benda edalet û mûçeya maf û îmtiyazê ne. Dixwazin êrî tu kes mafên wan bin pê neke. Pişra hejarî û destlerseriya wan ji bo xwe bi derfet nebîne ku armancên xwe yên siyasî pê bicîbicî bike. Ji dema erêkirina pêvajoya çaksazî û destpêkirina pêngavên bicîkirina wê asleng derketine holê. Taximek destnîşankirî naxwaze ev proje ronahiyê bibîne. Ji ber ku berjewendiyên wan wê bikevin xeteriyê. Tişta seyr ev e ku ev asleng ji aliyê hinek partiyên mixalefetê derketine. Ev partiyên ku ji destpêka damezrandina xwe duruşma çaksaziyê bilind kirin û li ser vê esasê bingeha xwe ya cemawerî ava kirin. Gelo pirs li vir ev e partiyên ku xwe bi rîformxwaz dizanîn û li ser vê esasê mixalefeta hikûmeta Başûrê Kurdistanê dikin, çima naxwazin projeya çaksaziyê were cîbicî kirin. Bi gotinekê din partiyekê îslamî ku çaksazî duruşma wê be, partiyekê lîberal ku bi çaksaziyê gel xapandiye, çima naxwazin çaksazî were kirin. Corekê bazirganan li Başûrê Kurdistanê derketine û ku piraniya wan li ser pişta gelê hejar dewlemend bûne. خاوەن پشکەکانی چاڤیلان دژی زەوتکردنی مافەکانیان گربوونەوە و داوا دەکەن پرۆژەکە بڕی قازانجیان بەسەردا دابەش بکات. ئەمڕۆ یەکشەممە لەگەڵ خۆ پیشاندانەکانی مامۆستان و فەرمانبەران دژ بە پێشێلکردنی مافەکانیان لەلایەن حکوومە تێرێمەوە خاوەن پشکەکانی چاڤیلان دیش دژی دابەژنەکردنی قازانجی پشکەکانیان و زەوتکردنی مافەکانیان لە بەردەم پرۆژەی چاڤیلان دگردبوونەوە. وان بازرگانان یاسایên حکوومeta Başûr û krîza salên çenga dijî Daişê di berjewendiya xwe da şikandine. Wan di heman demê da istiqlala gelê hejar û hikûmetê kirine. خۆی تاوان جگەلەوەی هەر کە هی هەموو خەڵکە مەشروعەکە هەر خۆی بەتەنیا هی منیش نییە لەبەرێ مەشروع تقریباً 10,000 کەس خاوەنێتی و خاوەن پشکەتیە. شاسوار عبدالوحید کردێکی باشووری کوردستانەیە خۆ بە تاجر سیاسەتبان و مەدیەکار دەناسکردن کاناڵی ئاسیمانیی NRC li Silêmaniyê li jêr navê şîrketa naliya ava kir herwiha hinek projeyên bazirganî weke Çavîland li Silêmaniyê hene Şasuwar Abdulwahid temen 41 sal e wî li sala 2017 da dijîtiya xwe ji bo referanduma serxwebûna Kurdistanê diyar kir û serkêşiya pêvajoyekê bi navê na ji bo referanduma serxwebûna Kurdistanê da meşandin heman salî tevgerekî siyasî bi navê neweyî nûyê damezrand û tev li hilbijartinê Iraq ve Kurdistanê bû. Şasuwar Abdulwahid li destpêka derketina xwe ji bo meydana bazirganî û piştre jî siyasetê gelek guman li ser hebûn. Tu kes û aliya nedizanî ew li tu demekî çawa dewlemend bû. Ya rast Şasuwar Abdulwahid li destpêka karên xwe yên bazirganiyê bi fêlkirinê li gelê hejar dest pê kir. Wexta biriya projeya Çavîland pareyekî zor ji hemwelatiyên hejar kirêçî û wergirt û ku bi pitirî 20 milyon dolar dihatin texmin kirin û heya niha ew pere ji bo xudanên wan nevegerandine. Ew li 2012 heta em li hezê du car min pare me girtiwe. من 2 ملیۆن و نیوم هەیە لەم پشکا 2 ملیۆن و نیو قەسەم بەخوا سرفەم کردبوو دامنا بۆ ڕۆژێکی ڕەشی ئاوا ئێمە 400,000 مان وەرگرتووە 400,000ەکە باعث 150,000 کارت بووە. بەڕاستی ئێمە هەڵخەڵەتێنراوی لەلایەن ئەم کەسەوە کە ناوی شاسوار عەبدولواحیدە هەروەها لە ئالیەکی din Şasuwar Abdulwahid ne tenê fêl li hemwelatiyan kirine belku li hikûmeta Başûr jî wexta ku pêtirî 51 milyon dolaran wekî xerz li ser dema desthilatdariya Doktor Berhem Salih wergirtin û heya niha ew pere ji bo hikûmetê nevegerandiye. Ji derketina projeya çaksaziyê tirsekî zêde li cem Şasuwar çêdibe. Wî hemû hewlên xwe ji bo astenkiran vê projeyê da neşolandin. Belku peyam ji bo hinek aliyên siyasî şandibin ku eger projeya çaksaziyê ser bigire û bikeve di qadar cîbicîkirinê de ew ê Kurdistana Başûr wekî meydana azadiyê ya Iraqê lê bike. Gelo çima Şasuwar dixwaze rewşiyê têk bide? Bersiv pir hêsan e. Li gor projeya çaksaziyê pêwîst e hemû qezên li salên raborî hikûmetê bi bazirganan dane werin vegerandin. 51 milyon dolar li cem Şasuwar Abdulwahid hene. Ji bo ku Şasuwar xwe ji vegerandina vî qerzî ji bo hikûmetê vedize carayê
یکم سیاست تگیدان روشی با آلیکاریا ایرانی و هنک پارتین شیعی مذهب لعراق دا مشاندنو و کریزا غازی و مازوت یک و آلیه که یکتیان اجتماعی به سرکشی لاهور شیخ جنگی چکری به دلیوه جبو خود دیتو تکلیف سیاسی لسر گل هجار بکه شاسوار او یکیرو برا قدغه درکتن و روشا ویروسا کرونا خو پیشاندان چکرن لبلی اف هولن وی به آمانج نگهشتن نهاجی و پشتی کل روژن رابوری حکومت باشوور کردستان خطا گشتیا بجی کرنا پروژه چاكسازیێ اعلان کری شاسوار عبدالواحد جاره که دن کتی ناف هولن مزن جبو آستان کرنا وی پینگاوی وی جاری ویلی هفاتن لگل لاهور شیخ جنگی کریه شاسوار عبدالواحد لسر آزادی رادەربڕین دەستگیر نەکراوە شەو ڕۆژ دنێوەدا لەسەر تەلەڤیزیۆن کەس دەستگیری نەکردووە سفی بێئەدەبی کردووە بەرامبەر مۆزەفێکی حکوومەت لە فڕۆکەخانەی سلێمانی لەسەر ئەوە دەستگیر کراوە ئەوە لەسەر ئازادی ڕادەربڕین دەستگیر نەکراوە لەگۆر چاپکانیên پێگەها دارکا مازی لە باشووری کوردستانی لاهۆر شێرژەنگی شاسوار حایدار کریە ku ew wê nehêle tu kes û aliyek zextê lê bike ku qerzê 51 milyon dolar yê hikûmeta başûr vegerîne ji bo vê lahor wê nehêle tu dadgehê Silêmaniyê lêpirsînê digel şaswar de bike û her wiha lahor mesrefên 6 mehaniyên kanalê NRT dane şaswar li beramber vê şaswar wê medyaya xwe li jêr şîrketa Nalya li dijî projeya çaksaziyê araste bike bi kiryar jî bi cîkirina vê li hevhatinê destpê kir û şaswar banga xwepêşandinekê seranserî kiriye wî navê xwepêşandana rûxandina hikûmeta başûr li xwepêşandana kiriye dev jî ber de ku şaswar di nêrîna partiyên başûrê Kurdistanê da bi siyasetvanekî dûrî xeta Kurdistaniyê tê hesabkirin lê bilê tiştê seyr ev e ku paş 2 salan ji avabûna tevgera newey nû 3 caran krîzên mezin di nava tevgera wî bi xwe da çêbûne hejmarekê parlamenterên tevgera wî cuda bûne hinek li ser pirsên axlaqî û hinek li ser pirsên dest hebûna şaswar digel dewletên dagirkeriyên Iraqê û Îranê û hinek jî ku damezrandin tevgerê bûn şaswar ev bi karê sîxuriyê ji bo saziyên parastin û zanyariyê sûçbar kirin û lewma ew jî cuda bûn وشاری من تێگەشتی من لە ئاستێکدایە کە ناتوانم مامەڵە بکەم بە میلەتەکەی خۆمەوە کە لە تاریکی دایشکەم خەریکی کوتلەکاری بوون بە هەڵخەڵەتاندن و فریودانی گەنجەکان کە ئەمە بۆ من جێگەی قوبوڵکردن نەبوو کە گەنجی ئێمە یاخود ئەم جیلە تازەی کە لە کۆمەلگەی ئێمە جیلێکی پاکن بەریئن جارێکی تر لە ڕێگەی کوتلەکاریەوە بەرەو ئاراستی دژێکی و منافسی و کێبڕکەی نابەجیان بەرن پیاوی ناڵم بنەماڵەیەکیش ئەندامی بنەماڵەیەکێک لەو بنەماڵە حکومڕانیەکە لە کوردستانەیە گوێی لە دەستی ئەوە هەڵبەتە ئەوەش دوای ئەوە کە 40-50 میلیۆن دلار قەرزاری ئەم حکوومەتە بۆ هەموو ئەوانەی کە نەکەوتنە لە خۆپیشاندانەکانی هەژدەی دوانزەی پار نەکەوتنە ژێر دەسەڵاتی هێزەکانی ئاسایش نانێژە کەس لە شاسوار نزیک بێتەوە هەموو ئەوانە بە قەس جیران بە سیناریۆ جیران دانازانم لێ عەقدیان پێپڕکردنەوە یان ڕیان هێنان کە لە دەوری شاسوار بن چۆن تیم ئیشکەن هەر کەسێک دەستی ئاسایشی سلێمانی نەگەشتێ نانێش لە دەوری شاسوار بێ نهاجی لاهور شێرژەنگی داردەستê dewletên dagirkeniyê Iraqê û Îranê alîkariya şaswar dike ku hikûmeta başûrê Kurdistanê lawaz bike û astengiyan ji bo projeya çaksaziyê bixuleqîne ya rast ev hewil bi fitna dewletên dijmin û xaînan wê 16 Oktoberê ye ta ku ji aliyekî wan pirsgirêkan di nava yenekê da û pîlanên qirê jiyên Lahor cengî ji bîra gel biben ji aliyekî din rewşa başûr aloz bikin ji bo ku rêgiriyê li projeya çaksaziya hikûmeta herêma başûrê Kurdistanê bikin لە ژێر پەردەی یەکێتیە ئەم زوڵمە ئەکات لە ژێر پەردەی ڕوبعێکی سلێمانیان ناوەتیە ئەم ناحەقیەش بەرامبەر خەڵکی سلێمانی ئەکات ئەمە جێگەی قبوڵ نییە داوا لە هێزە سیاسیەکانەکەین داوا لە گۆڕانەکەین داوا لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەکەین داوا لە جەنابی کاک مەسرورەکەین بەیانی و دووبانی ئیشاڵڵا بێ بە سەرۆشی حکوومەت داوا لە کاک نێچیرەکەین داوا لە لایەنە ئیسلامیەکانەکەین هەمیان سەر چاومان و سەرمان بەڵام ئەوەی کە دەستی باڵایە لە ناو سنووری سلێمانیا و لە ناوچەی زۆنی سەوزا یەکێتیە و جەنابی کاک باڤێڵە ئەم ناحەقیە قبوڵ نەکات